Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kublai bat ni priang sobhai pi syakimat Khubor mentakajan mir. Inya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Keseng gini kai primary keblatip kum ko all primary teachers association klayok ban pelipat ba yaka yeng bat ko office kam jongka kebadan kedat nomen song. Yaka bentak ba ar jongan ga yeng la play du commissioner and secretary jong education department Vijay kuma mantri ubelon menshim yaka bentak kum kongsan haringkan ka jinalang jong orang ba shnong jong nomen song uba pi warjri ulashim yaka bentak kum sembut kongsan. Timothy D. Shira ubulong nongilam jong ke NPP bat menteri ke sarkar Jylla ulong beriban ailat iki wepat kejap benriu kibamde kita Jylla banyak kun yak election jong ke Gari Hills Autonomous District Council dag bakam bakadei kabla beteng hadu kapor blatha ke council sembut midirang ba ka Jylla bakmi yak tanah transport ubas nyam halang dahar ulalom yak jinghalang bak kinoilam ko all khasi migalai tourist taxi association menyekran thir hakbede bar ke jingdawa kinongnya tourist ko all khasi migalai tourist taxi association ban khangla ki kali nabar ban kit ki tourist chika jungok ka ki bedan haka Jylla ka sarkar Jylla klakran shah bakan omla satya ban khang ki kali kamai ki bawan nabar Jylla namar bakani ki tingkho baki bor jongkaan Henry ulong pan baga sarkar kan lum jingalang ki try hotel ki try resort bat ki bapenya ki kam jungok kai hakani ka Jylla ka employment monitoring cell jong ka khasi student union klayo banya kendo yu chairman bat ki dekat jong ka migilai public service commission ban buddin halor ki mat ban pinbaha ya ki MPSC ka sarkar Jylla hade ka jiya ki jong ka KSU kla thau ya ka committee ban wanra ya ki jingpin kala ha ka MPSC bat kini ka committee kala ai ya ka rai jong ka ha ka pundrodri ujiliu arajar arpusan ha kan rodri Nohprah arajar arpusan keseng hinyotrep youth development council kalayo bat shiphongut kibriu kibla subajur bagi de kinong Bangladesh layo bat yaki hamoring keneng kat bakidang temu benlet syaga jaka bela jongki hasau kilo East Genty Hills district Kiprik lara shathanat ya kaliu MDC jonga Genty Hills Autonomous District Council ubrene keseng Congress uba rikut parin kini kelaja hakan rodri Nohprah arajar arpusan bat lara ke kali jong u Shajuai police station nakada buta yit yong ke kali jong u hak nyotri Nohprah arajar apusan ka Khasi Hills Autonomous District Council Klapins Camp yu ba Louis Starling do kum acting serdar jong ka nongpo sedarship Lapins Camp ya u haplau jong ka office ke elaka nongpo sedarship do executive member in charge elaka uba Denzel Renan Chen Keskim bansam ki LPG ling baga Pradhan Menteri Ujwala Yojana kandang ya biteng hakani ka Jylla tat hadu banapoi syakathong bakashat katiu kendai ka bakoi Principal Secretary jong Katanat Food and Civil Supplies Department Upravin Baksi ulong ba kibashat daki LPG hakani ka Jylla kidan hinyu pulai 0.9% bat ling ba ke PMUY lai point not ondang sambyang sakumba shilak teli kilong yeng Mentabanya phashi Khubor nakari. Kador bar kerpang nakabentaban rakhe ke jundap nyo postnam jongga Legislative Assembly Madhya Pradesh kala shongshit bha mentagasni namar baki MLA jongga seng Congress kala pinlong deka jingya ki ban persha deka jingpin kala kerteng yaka scheme shispasni tani ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act shaka Viksit Bharat Ji Ramji ki MLA ke seng Congress kila ong ba kari ka jingle jongga sarkar kede ka jingbam khen buram yukpa jongkri Mahatma Gandhi keseng BJP habihar kila pelat patba ya kuwe ka poster social media keberan nega jing thok poong baka wat yu briu ublajar ngai bat kene ka jing thok ka thau yu noilam jong ka RJD Utajashwi Yadav kadaw baka BJP ke lek komni kede namar bo Yadav umdan hanong ba patna ber jupoi hiru sheyeng norbar Hagan ka poster keseng BJP kla tho da ka boong bala yo I khat do yo u bo phet krat bat ka bu re ya ka dor khma jong u ne ki lar Pyrthei Khubor kla tho ba ka kerteng uta ubreu ka dei u Tejashwi Yadav u khna class 9
Unoilam Kylleng Persya haga Jylla West Bengal. Usuvandu Adhikari letak renting yu Menteri Sarkar Arop Biswas. Namarba bakla ban speldak. Dakashiti resign jong ku Menteri Sarkar hadi makami kejing Kulmar haga sengi bawan Lionel Messi. Kadau jong ke jing syakin tak jong Biswas kedai namarba ki bon ba kejing bakla speldak haga shiti resign jong Ukluri lek kai football bapau ka Pyrthei Lionel Messi la plat pat ba ya ka video ke uwan shi India hindai ha ki video ki bola plat la peni tangai ka uwan yuk kejat Mumbai Delhi Hyderabad hindai shim la peni ya ka video ke uwan ha Kolkata kasi ke bening kong uwan shi India hindai kami nak penban da ka jinya Kolmar ki video ki Messi la plat pat ba ki peni ru ya ka udan Shabar jong stadium haka video Messi ula bo bat ke jing thok boong namaste India. Kalkung majingwat banyak jong ke SBI kalap baga pisa jong ke India kalap ban nang hiardor hakini gisngi habinu jor bat ke US dollar. Kadegasi meningkong baga pisa India ke hiardor hado ka khnai pu tingka shi US dollar bat menta lele kalapoi sya ka khnai pu tingka bat kat kum ke jingwat banyak dalap baga ni kadai ke jing hiardor ke bastet tam hapo shisnam. Minta pa ilapoi shiki Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei. President John ka United States of America, Donald Trump, mula pendram ke jing hiar thma kirunar, yaki rupat ba Australia, haka por bikidang rakhi, yaka hunaka. Habakan ha White House, Trump mula penpau bo Krishan, yaki dang Israel, bat kijiu, kebesyang masa Amerika, marulo ang bika jing hiar thma, yaki rupat ba, kedai ke blakin shot, dikile no Islamic State. Menteri Ketanat Korbari jong ke India, US Jai Shankar, ulekan dua Menteri rang ba jong ke Israel, Benjamin Netanyahu, hanang ba Jerusalem, penyekran halog bebon ki kam, bat bandang pinskem syuk-syuk, yaka jinga day parlok hapreng ke India bat ke Israel. Ka jinga kran ke bagi kam plek jingmut, yaka ba kinya soyru, daga soskular, kedai ban pinklan, yaka khayi pateng hapreng kini ki agatali kiri. Keri Ethiopia kelapen kuk buram yu Menteri rang bakdo ke India Narendra Modi daga khusnam ke behetam hagatai keri ya ka balatip ke Great Honor Nishan of Ethiopia. Lapen kup yu Modi daga ni ke buram haga Jylla ke belalong ha Addis International Convention Center ya ka balaai ke khusnam da Menteri rang bakdo jong ke Ethiopia Abiy Ahmed ban penpau ya kadak jong ke jing buram namar ke jing lap jong ke India ya ka ni keri. Kini park la shim ya karai ban pendunano ekejingwan kinong kiulum haulum mangkashang lani Mount Everest bat kadau kadai namar kejing sata palat kijabo hagajing bun beriu palat ka sarkar Nepal kelawan ra da kuik project ban pen khu yau ni ulum bajrong tam hak Pyrthei ka bedai ka project kebasan snem ya ka bala pelipat ba ru menteri jongatan tourism. Ka United Nations Special Rapporteur kelakin tui ke sarkar Pakistan berkedai ban pinbet no bat benle halaga jing sya le tomet jonoilam jong ke Pakistan Tarik insaf Imran Khan beranan menta hapatok. Ke UN kelakin tui ke Pakistan berkedai ban bot hikendon bajule hak Pyrthei berokwe lani kita ke international norms and standard. Ke UN kelashim ya gan sinjam hadim melami ke jing kena bau Imran Khan ula syale ben hapatok. Tikitik lagi Khubor hakimat kimat mereka zamit kublai.